Na sve strane tutoriale i šeme za heklanje latiničnih slova, ali nigde nema ćiriličnih, zato sam ja za vas dizajnirala, osmislila, snimila i postavila ovdje svako od 16 nedostajućih slova ćirilice, tako da možete da kompletirate celu azbuku. U nastavku pratite. Na redu je slovo Nj, koje jeste malo komplikovanije za izradu, s obzirom na to da i dalje insistiram da na kraju ostanu samo dva končića za ušivanje, znači radimo sve iz jedna. Evo sad ću da vam izmerim ovako. Širina ovog slova je 6 cm, a sa ovim ovdje dodatkom 7,5-8. Dužina je 8,5 cm. Heklam koncem Cotton Universal, heklica 3,5, kao i sve do sada. Vi možete koristiti koju god vunicu, konac, samo je važno da prilagodite veličinu heklice. Možemo da počnemo. Znači prvo ćemo da heklamo ovaj ovdje krug, onda radimo ovaj gore deo, prelazimo na stranu sa lančićima, odradimo ceo ovaj deo dole i na kraju se vraćamo ovdje i spajamo. Malo komplikovano, ali dobro. Na početku heklamo 19 vazdušnih petljica. Sedam, 8, 9, 10. 19 vazdušnih petljica. U treću od heklice krećemo i radimo odmah oduzimanje, odnosno od dve petljice pravimo jednu, sve radimo visokim stubićima. Znači treća petljica od heklice, provlačimo heklicu i radimo jedno oduzimanje visokih stubića. Ako ne znate ove početne korake, pogledajte linkove dole u opisu ovog videa i naučite to prvo, pa pređite na tutorial. Znači jedno oduzimanje, od dva pravimo jedan, drugo oduzimanje visokih stubića, treće, četvrto, peto, šesto. Znači šesto oduzimanje visokih stubića. Sada radimo 3 puta po jedan visoki stubić. Jedan visoki stubić, odmah pored još jedan. Što ga nešto ne fokusira dobro. Znači drugi visoki stubić, treći visoki stubić, još jedan ćemo da napravimo i sada izvlačimo heklicu, puštamo znači što smo radili i nalazimo prvu petlju formiranu. Znači ovdje kad smo spajali dva visoka stubića, ovo nam je ta prva petlja, zahvatimo nit koju smo radili i provučemo. Napravili smo sada šta? Napravili smo krugić. I sad, pošto je ovaj levi deo malo niže, naravno, u odnosu na ovaj desni, to ćemo sve da izravnamo, ništa ne brinite. Napravimo jednu vazdušnu petlju i kroz ovaj sa leve strane posljednji visoki stubić koji smo napravili, dva puta prođemo tako što stavimo ovako jedan niski stubić baš kroz njega, znači ne idemo ispod nego baš kroz njega. Sad to može biti malo teže, ali uspjet ćemo naravno. Znači hvatamo delić petljice visokog stubića, evo ga, provlačimo naprijed, napravim niski stubić i još jednom, to su dva niska stubića kroz visoki stubić. Ćemo da
preskočimo ovu jednu petljicu. Znači ovo smo radili, imamo 2 do kraja, ovu preskačemo, u posljednju stavimo mrtvu petlju. I sad okrećemo rad, preskačemo prvu petljicu, u drugu petlju stavljamo mrtvu petlju. Preskačemo i ovu petljicu, u narednu stavljamo, a ta naredna je zapravo deo kruga, znači početka. Jedna od ovih vazdušnih petljica sa početka, znači to će biti ova tik do ovog visokog stubića. Znači u nju stavljamo mrtvu petlju. Okrećemo ponovo rad na pravu stranu, naravno, ovog puta. I sad nam je to lepo izjednačeno. Sada heklamo lančić od 10 vazdušnih petljica. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Krećemo naravno od treće od heklice i stavljamo 6 puta po jedan visoki stubić. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deo koji smo malo pre uradili i 2 vazdušne petlje ostavljamo, ništa tu sad ne radimo, jer sad odmah krećemo sa novim lančićem, 13 petljica, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ovo ne stežemo ništa, znači 13 vazdušnih petljica, od treće krećemo i radimo 6 visokih stubića. Čudno ovako izgleda, ali prosto tako je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šta smo sad uradili? Znači imamo ovaj početni deo, njega više ne diramo. Uradili smo, sad ću ovako da mokrim, uradili smo ovaj deo ovdje, lančić i ovo. Sad idemo na dole i onda poslije završavamo s ovim dole delom. Znači sad opet radimo lančić, iako delo je malo čudno, ali nema veze. Samo radite tako. 10 vazdušnih petljica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Od treće petljice isto krećemo i radimo 6 visokih stubića. 2, znači u svaku po 1, 3, 4, 5, 6. Sad možda deluje da je ovo nemoguće spojiti, ali vidjet ćete uskoro da jeste. Ostaje nam 2 petljice do ovog spoja gdje smo radili, do prvog visokog stubića s leve strane. Od te 2 petljice pravimo samo jedno oduzimanje visokih stubića, znači od 2 petljice pravimo jednu. Pre nego što uzmemo nit kojom ćemo da završimo, ulazimo u sam početak ovog visokog stubića s leve strane, u tu petlju, hvatamo nit i tom niti završavamo. To je vrlo važno da odradite kako treba. I sad smo se fino približili sredini. Sad ovdje gdje je sredina, naravno, idemo odmah visoke stubiće. Kada smo isheklali ovih 4 visokih stubića, ostaju nam još nekoliko petljica koje sve treba da združimo. Vodite računa da se odradite kako treba. Zahvatimo nit, znači radimo oduzimanje visokih stubića, ali ne na klasičan način,
Znači uradimo jedan deo ovdje i zastanemo, ne završimo skroz. Znači kroz tu vazdušnu petljicu. Druga će da bude ovdje kroz visoki stubić, znači prvi deo visokog stubića. Sad ćemo opet da prođemo još jednom, to isto. Samo levo, znači da dve petljice budu kroz ovaj visoki stubić sa leve strane. I sad ovdje vidite da imamo dvije vazdušne petljice. Vodite računa da ne bude kontra strana, nego da je prava strana ovog krugića. Sad ćemo u tu prvu petljicu isto da stavimo pola visokog stubića, jer ne završavamo. Sad je ovdje neki spoj, to će možda malo da vas buni, ali gledajte da to ignorišete. I onda još jednom kroz ovu sljedeću vazdušnu petljicu koja je ostala onda kad smo je ostavili namjerno. I sad sve ovo preskačemo, ulazimo ovdje u posljednju petljicu. To znamo tako što nam je ovdje končić sa početka. Tu samo kao mrtvu petlju radimo i sa tom istom petljicom prolazimo kroz. Vidite kako se to izgleda. Konfuzno. Jednu petlju, drugu petlju. To su zapravo bile one dvije vazdušne petlje. Prolazimo kroz 2, 3 i završavamo rad. Znači jedna vazdušna petlja i ostavimo kraj za ušivanje. Sjećamo višak, ušijemo na poleđini. Samo da prvo vidimo kako to sve izgleda, vidite. Toliko komplikovano, a na kraju izgleda jednostavno. Otprilike nam se gađa ovdje ova linija. Kad budete ušili to pedantno, vidjet ćete da će to biti baš kako treba. To je to. Slovo nje smo završili. Ovo je, ako ne i najteže, sigurno bar jedno od najtežih. Na taj način sam napravila i ovo slovo nje. Pogledajte i ostala slova. Nisu sva ovako teška. Napravila sam tutoriale za ostala ćirilična slova koje ne možete iskoristiti iz latinice. Zapratite me za još tutoriala i sadržaja iz sveta heklanja. Ćao!